Okay, we're get fáilte go Páirc Mhórdha Laois higher a Spórt Cluiche agus Cliiche Leathcheannais Iomána Mionúr Laighean idir Gaillimh agus Loch Garman agus seo fórda gohfuil dulchan cín rééis from the magenta a le cúpla bliana an nós faoi ís agus tácht óh a bheith buchan cúpla críomh an job. Brandmuid a dosach ar oran na Gaillimh agus an oran a siúd agus mar dúrm idir réiteach idir gira an Cliiche Leathcheannais a hrisin don Dara bliana ní chéile. So gohfuil Mark Welch a Garman is tá ahru denta go lína lán húil níl Joimeach mahanana tosí as a tosí sin ever carjug ach ever carjug is Jack Cahill on Grachwheel. Dylan Shockins Ethan White table shoot. Selina Lachul Cahill Donoghue Mac on Vanistora Shincher Mihal Conor Linsky Mac Jeff agus Ulton Lane. Lorna Parker goes Loch and Mac to Frank Iomána Chlár agus Jamie Egan. Na hosathe Owen McLaren, Michael Cohen, Michael Dara Iomána na Gaillimh agus Tom McAdam as a tisini le lantos o Cahill Larkin Nish Mardus me Neil Tig McCorry Gimmert Colin Ward na Gaillimh Ulton O'Connor Tráchtaire Orchud agus Anthony Ponyard sin forin na Gaillimh and seo agus iad ré the torch fin Cliffishaw. Brandmuid Nish oran Loch Garman. Garman ví a Leathcheannais or Yarnach fiche fix a hen, go blin hen. So gold off shoot on Matt Butler, Lena Loncool, Enderburn, Alfie Sluds, Murphys, Paddy O'Neill. The Anvasser, Cormac Doyle, James Downey, Selena Lachul, Agus Ryan Welch, Tivlo shoot Kama. Lorna Parker, the Cahill Whelan, Agus Jack Furlong. Instead of the true at Harvard Contour Jochen Shaw, ever Jeff Brian Kennedy, ever Doyle, Bobby Murray, ever Kuja Joey Tobin, as a Sean Kavanagh, Oshin Caulfield, Robbie Kehoe, a Craobh and Shin Furrin Loch Garman, Marty Durham, Idigira, Dulrash, Leathcheannais, Tungedur, or Fiche Fix the Hain. Nish Maratá an chorus an seo a bheith na búteoirín seo dul roiig go dtí Leathcheannais Laighean agus ar leid áit mó de Craobh na hÉireann maidir a cáilteoirí be siatsan i gimmert ag lifa réamh Craobh na hÉireann a bheitsisiúil dearseachta de thugann a réir chunig muid tibredarm róá go na déise agus tá na déise imimehénis agus siad corca agus chun na chlár tá corca for na trí a goig món agus an chlár for na cehar a goig món so be siatsan gimmert is a réamhótí Craobh agus tréis an chlifa eile tarsúla neo an seo a goig Laighean idir Blacklíoch Kilchunne bei sagin céad for na trí is for na cehar. Tá muid bedach réin tro gansa buid a go just mú atá gahabh Loch Garman tá na cin tradiisiúnta marún a gahabh ag lads ógan na Gaillimh an seo agus a gui fear láidir séidir seo ó híomh na lámh deise agus is fiú cúpla cúlín an ghuí chéine cé go ndearmid gcónaí ní rú an ghuí glufa aiste héin go brach ach anis bei órán na bhíon. Or an a bhíon genta mar sin agus an réiteoirneo Ciarán Flynn was chun na mí. Nis an bhirsmhainisteoir go leor taithí Jacob JJ Doyle atá plé le Loch Garman an rinne Jerry Gomalis le forin commógeachta Loch Garman agus le fórne faoi ís. Smáidir le Gaillimh Kenneth Porchdal ganas ar siúd ar nóid bhí sin na ganas ar neh Thomas nar bhuisiad Craobh na Globe agus beidir go gapan si bh géisteir an ngí gohfuil pass ar gamrador hús a bhór chur an túil níl tá ar bhór an bhoscan seo a tá gaí Harbh láidir séide mar a chluisintíh agus mu réin is le túsa chur le Cliiche Leathcheannais Laighean fechant céhheits a Leathcheannais an teasta de thugann. Seachas an ghuí gardaile go bra. Job mór dréáile genta ar barcan seo agus tá si go máta si bagnín lom a cabhar áit acha Páirc Mhórdha Laois higher de gan á bin an drumcail go maithan. Tá mu súla anchaimhlinn de seo caiteteach mar sin Ciarán Flynn. Se le bhí na Gaillimh go tús agus fáte sin ag Jamie Egan. Jamie Egan a búlaisteach íseal. Se le fáte rais. Brian Kennedy, Loch Garman, agus in chéad onsaíoch siúil Loch Garman gimmar an ggóir seo, Cahill Donoghue goil siar sin géireann cantan áil. Níl tí fáte gur géad éireacht, Corrach an céan an sin, ag Joey Tobin, co-captain Loch Garman, Joey,
Teppanar slitter smachtú sin agus Craobh Tráchtaire sin. Ultan lín tá gimmert mar lachúil láir tá sé hennis agus Conor-Linsky tris ahrú. Conor-Linsky an cancha búltin is trasta na Páirce agus Fargéir sin Cathal Larkin atá Harva ord tá Cathal Larkin tá níireg sin búlte cechúil níireg sin tá níireg sin ar híomh na lámha clé so sinna chéad can chomú ag na Gaillimh. Pocamach búlte go scipaí an seo ag Matt Butler tigin se gúil siad gimmert an góir an seo so go maith go gait lascar féidir le bant as Cathal Donahue sin gur sellh áil na Gaillimh. Agus Garman atá tatamach gan the buí takam shoot so there Bobby Murray pass Sathairn an seohanis. Tá an tuairt fí scór tá sin búlte ord go bhar lár Páirc Cathal Whelan ach tá sí búlte ar híomh na lámha clé so tá irritatív go mócha an seo ní leon scór fós agus nóméid caite an seohagan i Páirc Mhórdha Laois nis. Mark Welch Garman well, puck Magalore is for into Gimmers and Iron Origin. Is that a gira? Should have all Jack Furlong or Jamie Egan, he fought a rashing the Carman. Over Wahachin, Brian Kennedy, Right Tronish could Cathal Whelan. Shall have forced the Garman Brewer Chachto lads in the Gaillimh. Is that on head Clipperts? Head. Roch atá feice agan an seo sa gluiche Leathcheannais agus tá méid denamach seans go méid cúpla cenne lá. Tá se le fáte ráise na Gaillimh a cáilte ríist. An Richard chuineáil súlhéir ar chósaí an seo. Agus 8 timppla slitter bhúlteach an an go héidir í chafa seach ríist. Níl fós. Agus ar deire tá sí fáte Gaillimh agus tá sí fáte seohanis. Ag Michael Cohn a third feet on Ericsson Bulch ordi Michael Cohn the Coolbar the Brando Suas agus sinna hate scoring the fáte Michael Cohn sa 3 nóméid an seo. Ríis Pocamach scipaí búlte ag Matt Butler. Paddy O'Neill can ísisiil isteach sa lár as he fáte is Cormac Doyle. Come and leave me Wilisa, to come and leave me Wilisa, look, Garman, you're all talking about Shania, and Bulcha or the Cormac Doyle, Tashi Bulcha go hauling a Cormac Doyle, son of Fornia Corum. Nyart na Grihil, a fecal, a Shaniruction. Mark Welch, Melch couple second, the church, and she'll count Gar. As he fought a Rashika Goulbara. As is tongue to Machan Tisha Mach of other Cathal Donahue. Titten Gio Chahir Gader, Tasha Fotching, Tasha Fivru and Tren, a Bobby Murray. Like that, Mets Macallan is fair as to like the Pocana Mach father. Doncha Fotcha Rash Rishaka. As in Country Bulchestach, egg Ultan Lean, Nish Ross on Anthony Ponyard, Ultras and Chonish. Fivru and Chonish, Paddy O'Neill. Ponyard got to Oberlegenic Ponyard, Tashi Fos again, Tasha Totan Puxir again, yeah. Bhíon lámh hús an réiteir so puxir isteach ag Gaile an seo. Agus an ghuí más éanú tá an ghuí an neartú an seo a Bord Laoise. Agus ag go trá seo tá muid boca cheapan ó chur an túthúil go Everest le neartú gaithe. Is réichan na seo bhla. Michael Cohn ahar Dara bhí sé an crain an ó puck na zéire agus tá Michael Leathcheannais crain chumá. Gaile arás chun cín. Matt Butler, Ríis can gar ach tá an seileamh cáilte tá sí fotarráise na Gaillimh seo an chance seohanna sig Tom McAdam a tuairt faoi agus Tom McAdam á bula nó tá sí ar thaobh na lámha clé. So the guy can curve Gaile an Jeffer Gudjo ar Matt Butler Jolis na pucan amach. Loch Garman gira neartú antas an ghuí an cantra Bulchestach. Tá seileamh ag iver 3 Josh Oshin Caulfield le trasna. Laighean amach a trin ag Conor-Linsky agus í chur a haratív linn ba puck slasta ag Loch Garman. An puck slasta jo dir triviste gon lína fiche méidir. Ríis beit chunchar ag an ghuí seo ar chórsaí céfas an an
Cousins in a cunha is Kevis non unsi agus she is over. Push last Bulcha can counter to Titum Trust and Laglanta. So Jared Gaillimh Chatamatlash as he fought Chonachig goes Lohan. I heard Frank Leathcheannais Glor as a Hannah her Gus Leathcheannais Gaillimh. And Canchan Bulcha Ord, so she got her Trust on as Brian Kennedy a Donncha Scorshin, Thunder Carmony so she got him done Dara Ur. Mhórdha Mark Welch of a Cormac and John Nish the better Gaillimh and Raiter fight can more orders in the news or Cathal Larkin to on order fad Shellavin Gaillimh Rish Ruher Jason John Nish agus ag Verlar Páirc ag Gus Lohan Gus a Wola Haragolan a Gus or even a love of clay so to three Keen Gurmu Gaillimh Canawani Loch Garman Rish catch Cupig Matt Butler British yes and the Gaillimh Cluiche the Loch Garman far for the Colin Cormac Doyle and Pastor Ryan Chonish go Jamie Downey co captain of Forna Jamie Abolistach Ord and Mo Diracha outside the Garman Hickoshin Lenyarta Goya Shella Fosakanish because Brew Achor Orha Shir Chochavadala Bobby Murray will she bunches that she bunches out over Rohachanik Cathal Donoghue or no Kamalavan and one store Gaillimh Ahar Mihal Busha Bun Mionúr agus fí ficahéin le Gaillimh an Canchan Bulcha Verlar Páirc Zachi sin Bulcha go jazz tá sí Bulcha go jazz ag Jack Furlong agus tá Loch Garman imi chun cín an seo Tríadó mar sin Gír I fiocha an sin agus Fáte Rashrisha Carl Whelan tíor go fada le Brian Kennedy Cancha Shasta Lord an Costandor Shasta le Shane agus tá sí fáte ag Ultan Lean in John Gahanchan Bulcha Mahagas a Lord go fada le Gus Lohan Gus a Bula Díreach Nish Ross an seo or the Dara Irton Chonish ag Anthony Ponyard Anthony Fogan Schlitter Nia tá sí ag a ríis tá sé leir go cúna Pas Jassi Shil Bulcha Trastaige will she ag tá sé fáte over Rochon Tom McAdam force will Tasmino Cole touch Tasmino Cole agus ní one will Tasmino a touch a Gamsho and Cole Tom McAdam and Kate Cole and Joe agus Ord Cole agus Keenan Chagul Gaillimh a rash could Keen and Joe the cooler in Senega agus he bought again Machgar agus he what Ryan Welsh well Droch will adult Loch Garman now do it over Wahanchin ag Endevorn can more or Bulcha on the Ferwara Lames such a fortune didn't want to shot chances of Cole but Ragreg Loch Garman Bulcha Auguston Cole fortune more Ragreg Loroch Bobby Murray a Donncha Cole on lawn toss a current past Trastna August Togo Cole Takani Kayla and Craobh and Jenny Bobby Murray August and Hyden Jogging and Shaw Loch Garman Rash got Keen reached. Pukamach traditionta Ord. Shella fought in the Carmony Honig Magemertid Nis Lewis and Lean the Glyphed Dolan going to Fort Laurier give you Samuel Loch and Grushid Gama. Tagus saw Emmy Hardlene and Chin Mio and Chin Sean Kavanagh Hepper I Honal Ishtip. So Nino met Katze Hen Tree Le Hen Do. What a Jirutush television or show that the banner of Cliffic Canish Mionúr. Another Ivra. Clifficanish, Mionúr, Iomána, Lion, Gaillimh, against the Maroon, agus Loch Garman, against the Bui, P.O.O. Fork, Iwore, Leash, Higher, aboard Leash. Hen Tree, Le Hen Do, Coolin one atra, ach, Loch Garman, the Gimmers, and Gore, as Tashi, Harva Lodger. Giri Ordo, and Trent, Michael Cohen. Fáte get a trio Erot, agus Slownin Shashak, Nilen Hona get, Conjan Pastor, as the Cathal Larkin, Lahu Colson Shen, Peter, Junis Farras, Eden Ponyard, the Gary Honalish, Anthony Ponyard, Teppan Shen, so the Kerrikin Nishkuramu, a Gaillimh and Chop. Canawani, Loch Garman, the Carmony Fos Contossa and Chop. Shelvakarish, which would be Brian Kennedy, Igira Elu and Chop. Cathal Larkin a chur bhríomh is Cathal Larkin tá sé trehouse 8 Norloch a Gretsa. Is an fáte Cathal Donoghue,
Tún ó seachta leir, cha fada leis a bherdar Páirc Gus Lohan, Gus a dúirt faoi, Gus goilc an agóla, Gus a bóla go deas an captain, agus an dea hampla tuc an Jenny Gus Lohan scór deas. Cúlín Iomána idir na fórne inis, tá sé Corm, tá sé Corm. Corm an tríú uair. Can fada ag Loch Garman arís. Fer a seasa sír an sin, Ultan lín, Gent go deasa Ultan. Agus unsíal cantra búteas has a gámla inis a ggéir cantra all Ultan O'Connor. Cosantwad Genta an sin ag Jamie Downey. Lán chúlaí faoi bhrú anseo agus neamh pucsí amach ceap me dosach nach rá. In réitir go le scuile is fechantar meach an tatamach as nírá tá pucsí amach ag Loch Garman an cúlbáire, Matt Butler tatamach ní bhóla. Butler machar a tíomh. Tá Conor Linsky go amach an sin, tá ceantar brise síos, is fecha chafadas a chuisí síos leis an brise. A chudul Tráchtaire Cormac Doyle arís. Garman pull it through Moffat Cormac Doyle sin sheer go dtí Brian Kennedy can mór ár den nós tá brú ach tá ceantar Cormó, so sin an Dara ceanna tá Cormó ag Loch Garman tá Cerricín Cormó i gáile. Agus an ghuí seo tá sí dún go smó séidir híomh na Laoise, tá sí dul beganí trasna na Páirce. Beidir ó chawnil go cawnil, so dacr go leor tuairt faoi scórna anseo. Smachta go háling an sin Cormac Doyle. Doyle is can mór ár, seach an seo jet a country tá cúlbar a fara. Fágan tar slitar ní chéadúach tá tatamach an isis. Ó brúhan sin ag Mark Welch. Mark Welch amach a fada le Gus Lohan. Gus. Shelf ag Evin, ma cantlis Donncha. John Catcha tá shelf calta go tamta sa sí fáte ag Bobby Murray. Bobby Murray chance faoi tuairt faoi scór. Bute árdaí Bobby Murray agus bute ar a trasna Bobby Murray. Tí hallamh ma agus an sin scór bra ag a deire. Agus Loch Garman rais chun tosa ríist. Is caithal learcan a ggéir shelfáil tá sí fáte aige agus an Pascal Raigas, Pas Jas go fada na Michael Cohen. Michael Cohen a móthir híomh na Love Clay, tá sí builte árdaí Michael Cohen agus tá sí builte go háling Michael Cohen. Scórna brath fecha agan an seo. Sin Dara cennig Michael Cohen, as tá sí chom don Garra uair. Cantan builte Ísisiil tá shelf a ríis, caithal learcan inis. Well, hit sin ártú go talúna, ní lena adog séite, ní len bhfuil sír, tá shelf a ríist ag Brian Kennedy. Omóní mahan leatseach Kennedy praban chunklet a fad na talón agus an fel denta agus an puck sír ag Loch Garman. Mis an cuma Brian Kennedy gúil se gortathe. Tá se lai ar taltha an sin. Agus well, imníor Loch Garman go me se seo carcalór mars omóní maha. Trí nóméid déag Cachan seo hagan agus na fórne ar chóscóir den Garra uair, cúlaigh ceir chólín na tíomh agus tosaithe maithe ag chaon tíomh an seo. Búile ag gaiile ar líis agus ar Cilchonne agus chuirtí siad corfam le Black Clia, maidir Loch Garman, chail siad in Black Clia, bhúil siad líis agus bhúil siad Cilchonne. Sinna ágans an seo héad, Clifa Leathcheannais eile Black Clia agus Cilchonne. Bagin Mionúr ar an iarmhí buí Clifa ach nar cháile. Seo hain céad pucsí ar seansar ar scór ó bhfuil sír ag Loch Garman Joey Tobin do chuní bhla. Joey ó bhla fíor ard, ce bhfuil sé cré níl. Tá sí ar thaobh na Laoise, so sin an tríú ceanna tá Cormó ag Loch Garman. Cerricín Cormó ag Gaillimh, Mark Welch leis a buc. Can deasa spás. They snap it during Ultan O'Connor. Ultan O'Connor and pass sheer. Immertíir an sinnig na Gaillimh is go Trastan Chohanis, Anthony Ponyard, Irish, no, ní Irish, so tá sé Cormó. So sin cúicín is tá Cormó ag Gaillimh. Trí cín Loch Garman, agus iad fós Grammy. Tíomh le tíomh, can ard. Is bed nach chuirse sin an sinnig Joey Tobin. Fáte gur Dara iirt an pass corrichíri go fada le Jack Furlong. Jack Furlong agus is léir go Loch Garman play leis na líir di orla ach an cantan ó Jack Furlong na mithe ar híomh na Laoise so tá Cerricín nus Cormó ag Loch Garman chumá. Le ballach Region Gate le an seo a Port Leathcheannais. Ambra se Moscow, puck an Eric in Moscow.
Caffar Craobh a chur le cuasaí anseo. Ó bhíon passin cinál scoilte sin mar bhí sí le feiceálagus í fáte Jack furlong. Jack i gcéire éilú tá sé agar Dara irid. Chaithníor an passin thar bhla bertas í fáte raisi na Gaillimh. Agus a buile fáte sin i Gus Lohan ach tá nimir til lena ráid an teilehach a ríis. Fáte agus a garisteach ar góil anseo. Seanta Cole beidir tá sí builte éis agus tá Cole scóilte an Dara Cole scóilte ag na Gaillimh agus an tamseo is scóilte ag Anthony Poignard. Agus ríist bhí deis ar choléin ach túirte le sé táach an tuairt faoi chúl rinne sé sin agus tá Gaile imi rais chun céin teáis dó ceair le héna ceair fuc amach builte. Tá chuid go líon le hosar Loch Garman thar bár san air Jack Furlong leh lochail sin na Gaillimh inis a tétar Loch Garman sin ála ríist. Tá Furlong iste hin sin a ríist chumá. Tá Ultan líon an chumá. Ochtar genúir tipal slitter ceta tatamachas. Tá Shelevig Loch Garman. Sheeran seo chofada le Cormac Doyle. Tá Colleen blockáilte thar bár sin ag Ultan líon. Congur chun taobh líne. Agus in hard taobh líne as ag Loch Garman a bheits an puc slasa. Mar sin, trí chúl feice agan anseo agus 8 cúlainn an sin ó maid go le imirthe. Níl leon ábhar gearán agan anseo. Puc slasa ag Loch Garman le bailach idir líne 65 agus líne 45 na Gaillimh. Cante búilte íseal gur sellh ála sin Jack Cahill. Ci chuir trasna teáis agus tá sí fáte ag Conor Linsky an pass trasna. Agus Gaile cínte dul le líróidí ad an sin na cansin. Poignard guríáil tá sí fáte ag Anthony Poignard. Tá sé faoi bhrú casan de hartas bólinn sin cansin cehfuil sí sin tá sí thar a trasnán. Cúlagus cúlín scóilte ag Anthony Poignard. Agus inis tá Gaile ceir cúlín chun cín anseo. Dó cúig le héna cethir agus go dtí seo. Matt Butler dul le cean fada agus sinna chéad cean beidir thug seach ó dama ach tá sí fáte acha. Siad go más an air san cean sin builte. Agus bhfuil sin thar trasna níl tá sé choramú sin ag Brian Kennedy as inis tá cúigcid choramú ag Loch Garman. Méid céine le Gaile ach tá an farspar sin go ceir cúlín ag buachlíon iarthar. Mark Welch nuas ar Cahill Larkin agus nuair tú sé tre 8 nóirlach ga seans go méid cinórda a gur an nuas ar taní an sean seileh tamsin titin sin or bhín slitar an bhaic hit sí an Loch agus tá ruch eile tá tamachchan sin lán cholí Loch Garman Alfie Sludds Murphy imar swathaigh Alfie cante búilte as a lár ach tá an cosandóra fanat an sin fear breiste fanat an na Gaillimh Ultan líon an teáis Ultan bí cumrach finnig céimena agus í cáilte an sin ag Ultan O'Connor ach peidir Gaillimh an á rís tá agus fáte rís ag an pas chomach an teáis go dtí Owen McLaren fós ag Owen McLaren anseo tá sé bhrúta ilan fíor géir tá an dúirt faoi cehfuil sí sin na casantíisteach ní dóla mé casantíisteach scór an scód sin ag Owen McLaren ord scór hín bis go sí chomach hí se builte leis an taobh líne as í an í chasantíisteach nis Gaile cúig cúlín chun cín. Dó sé héna cethir. Táteach Loch Garman scór an lán cholí bhfuil sí fáteige. Smachtaí cosantóirí na Gaillimh faoi láthair inis sin an ó bhín passin. Scuilte chur Conor Linsky faoi bhrú ach déanann sé go maith. Fearras cumann Liam Williamsa na Gaillimh. Shelf ag Loch Garman rís an cante go teisteach a níle fanasta sin nach Ultan líon. Ach tá nedach sé so bei puc sír ag Gaile mo hanach leis an taobh líne. Sílim go puc sír tá ná ro sé mé an líne bei sagan gan nómad. Ní nómad de go le caite. Dó sé le héna cethir. Is puc sír tá an go devan. As Ultan líon chun í bhóla. Agus fannin se tíobh céine na Páirce. Tí Poignard gurí ála sinna chu sinna mí thar a taobh líne son is bein puc slasa ag Loch Garman. Rá chúlagus 66 cúlín bhí scóilte ag Gaile na dríochla go dtí seo agus tá rá chúil scóilte an Iomána hain.
Ghéilsiad 7 gúil is cearcha cúig cúlin. Tá cúil le Gailteacha, maidir Loch Garman, bhí 8 gúil scóil acha rivineo, nis tá 9 agus bhí cearcha cúil Gailteacha fas nis tá 6. Cantar búlte tá Láir tá Gaillimh tá rís. Chosan sin ach nó. Ní bhíon chosid bag an inscuilt an réitear nis tá sé óteag Tráchtaire imreoir Loch Garman. Ná teag nó isteach an leabhart leis muir cúil tá déitoch. Carta dó a bhainteo agus déitoch Páirc Éiric a bhain. Ceir do chunig an muir cúil. Tá an réitear tá sé gléoch Tráchtaire iwwer dó Loch Garman sin na Enderborn. Nis, cen da heves an carta. Sin éon cheist. Úsáid mí Laachtar an chomáin cheapan. Ja, tá carta dó, spáinte an seo. Mar sin bei Loch Garman ar 4 an chud is mú an chud eile an leisio. Nis an Páirc Éiric atá an chomá. Ja, Páirc Éiric ag na Gaillimh agus Loch Garman ar 4 agus an cúlbara. Mark Welsh teacht chun an Páirc Éiric seo bhla. Se tamil le chuní bud cúlbara teat amach, bhíoh sé mar asin ó bháin ar bhí John Cummins go dhéanamh do Gaillimh. Bhí David Fitzgerald go dhéanamh, bhí Damien Fitzhenry go dhéanamh. Ach an is tá Mark Welsh chun dhéanamh do vinnear de Gaillimh má anse cúil an seo, bhfuil focus sé Bernamóid ar na fórne. Mar ríiste, Gaillimh gimmar san an chóir. Nis, Mark Welsh, Matt Butler. Céhes níos sásta. Se croma. Agus tá sí báite aige. An tríú cúil scóilte ag na Gaillimh. Agus well, fágan se sin. Bernamór nis idir na fórne. Riochtanach do Loch Garman scóráil nis bheitha cappa ag a trá seo. 3 le héna cethir sin Bernamór. 8 cúlín idir na fórne. Tá sé ar an siríis ach tá cosandór briste seo ag na Gaillimh. A glanna suas. Tróir teatarteach an taobhlín cúil chlúdach. Agus Gaillimh teachtamach a ríist. Agus Ultan lín. Os fin Ultan a gúlí scuilinn se can fad an ús ar Cathal Larkin. Nis Cathal Larkin a géireadh teachtan. Agus iminn se le Gaillimh fós a Cathal Larkin tá sé gar seach ar gúil just féidir scoilte pass Tráchtaire cúil eile teacht. Tá go cúil a búlta. An dearg bhí ánach ran carú cúil sin. In an Gaillimh tá sí fáte ag Dara Michael Cohn táhail títa gúlbara. Rís pantas an lína. 3 ar cúil a Gaillimh agus í scóp amach. An chosint go dó genta. An cúile, an cúlbara agus cosandór. An action go dó sithe méil cúil Loch Garman an sin. Ach cosint bhá genta mar dáach cúil eile scóirte Gaillimh genta rugamach sa benach hart. Fiúnis cantar seach a dró póneard. Tá Gaillimh nuachtar nis tí len cheis faoi póneard inis. A deis na chum pasama go fáda le Michael Cohn. Michael Cohn, sleis céim bailachháin, céim in ghlach ag bhfuil. Ceann se Grímar gomáin, tá sí búilte ordaige, tá sí búilte go deastaige. 3 cúlín ag Michael Cohn. Agus inis 3 le héna cethir. Sin 6 le 7. 9 cúlín atra. Agus tá tamil a fór Loch Garman scór. Scór dearnach a fúrsaí a Dara nóid 10. Tá gá nóid 10 caiteach an ein scór Loch Garman. Tá sé ar an siríist. Tí sa jazz skille an sin nach bhí dóhan Gaillimh annach tá sé fáte ag a bheirdar Páirce. Sin a Cathal Whelan agus í búilte thar Tráchtaire na Cathal Whelan scór táut do Loch Garman. Agus tá an ben lán tosach atá sínte. Sna Robbie Keogh. Robbie Keogh. Robbie Keogh a dribble seo cheapan ach tá sé bhil na reicinn tú glúin hús agus scór amáthe. Ní málam éonúir ag imreoir gortaí má bhain se Laois ar an bhéir gan éon bóga ach tá sé seo bóga beis sé ceart beis sé gairí gan second. 3 héna cúig. Cúig nómad is fiche caite an tehagan. Tá Robbie Keogh a gairí. Agus Kieran Flynn mar dhéanach hen réitor. Chunne déanna cinnte gúilte Carcalóir.
Iomána tá Craobh Laighean an rád na Mionúr bute Gaillimh, is sinna fiche trí gábhíon ó hin. Agus Leathcheannais cáilte acha an Noras Náramh, maite Loch Garman, níl se bute go 8 nuair ar fád greta. Si go Donncha chábhfuil san néideag. Sin ar bhuaine sinseach chumá, Slash Cam Jason Jenny Ultan Lean Tráchtaire. Go Loch, pasálaí isteach ag Gus sin cin hansa a tosaí, tá sí fáte. Ag Póinneard rís, Póinneard, go ré, agus Póinneard, tá Póinneard a Craobh, go Lord Jackartaí a Caine, goil imór sa bris Gaillimh is. Cool agus gá choilín is scóilte Anthony Póinneard. 3-8 10 cúig, ní gólín at a ríist. Fada eile briste síos, Shelf ag Loch Garman. Catcha go roi go láidir donna Sean Kavanagh pass amach a bhada. Le Oisin Caulfield amach ar tíomh, tá cosú do Gaillimh go má. So le Robbie Keogh, ach ní léon áit don spás dúnta. Agus an Shelf cáilte go rís a fotar asig na Gaillimh. While by Kennepork harvest sausage and Rota Ebre Chá Marathon, Rota Ebre Harbor a fad. Catcha butcher down is Póinneard rís. Tom Johnny she smacked the again, Chamach rís as she fought her Dara irucht. Bhí lámh hóstas in tá Puxir go mór bhaint a as bay an Puxir. Bhín lámh ró or the customs or Loch Garman. Agus tá Puxir inis ag Gaillimh. Agus Gus Loch tachan na bhóla. Mar Durham imar for Leathcheannais line. Mar Uldur Mórim and Dara Sathairn se hugan. Beidir gurn se rís a bheith sin. Cábhas dúin. Nis Gus is an éireach sin. Ní cean an éasca, tá sí builte ag Gus, tá sí builte ag ar híomh lámha clé. Tá sin sécín chur mó Gaillimh is. 7 nómad is fiche caite, 3-8 10 cúig. Barna mór go origin na fórne. Can sin scúpa seachan sin ag Ryan Welsh do Loch Garman. Ach rís tá sé imi róada agus sin an rudnar tá gimmar sin gaí. Caiid a bheith cuamach. Gan ní bhfuil ró láidir ar tsinsiad ar fóréil. Sgan dochar bed denta. Do Gaillimh. Ultan Lean a Tehanais, Ultan Lean a fanatív cén in a Páirc. Snapáilte sin go deasig Michael Cohen a casa hart, Michael Cohen, no. Ní an radar fáin mú tam ví ag a héine. Cholús bhfuil Chinese tá seacín gur mú Gaillimh. An fear breise. Tá sé cabhrú go mór lena gáistrim mar tá si den an. Cosn dur le cois a úsáid. Gan énim ra thurann siar. Matt Butler, teachtaí seo na Páirc. Snapáil sin ag Bobby's and Cantron builte ag Cathal Whelan can mór méilte bhain sin go má an éir de Cathal Whelan. Or scóir ag Cathal Whelan. Dara can tá scóir ag Cathal. Ba tiileadh sin a testáil. An misnach hort over just a siomra festas ag Laham. 3-8 in a sé. Can't you call again to Michael Cohen Girial? Ach tá Alfie Sluds mór fitchin over Wagon Lawn Choley. As a dollar over soas Congar Contav Lane. Nimmers go joig an Lawn Choley Alfie. Fosig Alfie. Harbor a fadig an Lawn Choley. Blockall take na Gaillimh rís. Tá blockall agus an cur Camán agus an brú tá si de cur Harbor a seo camera in na Cosntóirí. Agus overwahan sin. Shelevach a ríist. Ag Jamie Egan Trasna. Michael Cohen a Trasna and Páirc Canchan and Noas. Tá sí fáte ag Póinneard ríist. Póinneard tá am ag Póinneard níor to bheag agus nar bhín am ag Anthony Póinneard sinna tartarló héna 3 in his scoil ag Anthony Póinneard. Agus tá sé Craobh go Lord Jackartaí 3 in héna sé ní gólín at a ríist. Tá muid an nóméid darnach. Hid am niachme ein chorradal soas nín me cinnte céime am a cúteamh gorta bheits an. Briste síos an fáití Brian Kennedy cór chun taobh líne, tugann sin éireach sin, tá sí cúlbar. Tetan sí bhaid! Rinne se go má, ar Dara iirt Mark Welsh. Is bud nach ra cúla sin agus ní sí glanta fós, tá sí fáte raisi do Garman. Tá bhuiide sin cúliúach se an visnach dómh, can sé bute trasa sin cé tá teacht. Tá Conor Linsky, ní sí fáte Conor Linsky, tá seans fós. Can sé bute amach tá Loch Garman ar thóir a cúil ach tá ríist tá chutsin sin ag na Gaillimh. 3 nóméid am cúteamh gortaí bheits agan an seo 3 nóméid am cúteamh gortaí.
Can't trust in it, agus Ultan O'Connor. Shella Fudge Ultan a third fee. Tosh Shin fear alling a Ultan O'Connor. Alling her fad. Fisha Gimmert or Lon Lewis a Gimmert on goal. Gordon Tavlina a Hanani Chorhara Trasnan. Score John Sco. Agus an Barna Sheena. Few piece of Agus a Rish and Pogamach. Baganero Adachin. Tan Shella Fudge Rash a Loch Garman. Ober Wahad Shaw a Cormac Doyle. Cormac Doyle got Trust in the Páirc. It's cool all. Is that? Orish block all gent in the Gaillimh be puck Shaska go again block all Thompson Genta Robbie Kyo agus a Genta Ethan White. By puck Shaska go Loch Garman. Agus a get Tráchtaire and you were the Loch Garman ga chance bill on shit Chorhara Trasnan. 3 hena she Nomad con 3 Imri and Shahagan con am coach of Gorta. Joey Tobin is a Tatamach and Puck Shaska Kuiga Wooler. I said, Jenna got her cart. The Shasta TV here, Jen Lena, not me, she adult TV state, nor Jan Tang Wallace Litter. Toshi Bulta Ord, Agni Dolan Gulchi Crane. No, Toshi Bulta Gar Have, na Lava. Jeshish and Shocking in this Coramo, Loch Garman, come on. Mage Kenna Lagalia, Ta, Forest Bar Harva. Soon to Sachan Shaw, lads near her, 3 Della Hena Shesh and Degol in the Forna. Mark Welch, Dolamacher, Hiv, of a Clay Noser, Cahal Larkin, British a Cahal, on Chella Fotcherash, a Cahal Whelan, Loch Garman. Reach, she's going to start the Leroy Dort, on Coolbar Fire, Mark Welch, Uderosach, August, Slansa, Walsa, Macha Fadala, Ultan Lane. Ultan Lane, Cahaganzi ever shot us a 5 more Lachuli Lor near on Tangwal Gamahan Thompson, the Fotcherashik Loch Garman, it's just the lower in this. Furlong in the show, boy, a Carl Whelan, Piertamara, a Willen Carrow Colin, a trio Colin, Piertamara, Scorl's Carl Whelan, or the Rukajo, I showed, Tasha Jenna, Rain Zeal. 3 Colin or Lorna Porkish and Loma, 3 Jehen a shot, Bernard Laighean, Knee Golin. Shella Gaillimh reached. Calsa, a Curamach, a Retive, Connor Linsky, what's right, Connor Dulrash and Chug, Owen McLaren is Gira Elu, and Pastor Shastalor, as I shouldn't have Fad Lahama, Shit and Cho, a Kieran Flynn, well, when he was Carachul, Coulson Ochtonome, the Tom McAdam, the Gaillimh, Fragra Loch, Bobby Murray, the Loch Garman, and Dara Cool, the Gaillimh, Jackson Shew, Noma Diogo, Anthony Poignard, Chen Droch Willabulsa, Loch Garman, the Dara Noma, the Fike, Corta Dust Point, go into Burn, Puck Eric, the Gaillimh, a Shin Scorchik, Mark Welch, Fogan Chishin, Gul Gaillimh, and Keen and Shaw, as the Fornia got a Shasta Shomri Festus, Egg Laham, to 3 Jet, a Gaillimh, to Hena Shacht, Egg Loch Garman. Michael Cohen, a third free, Tan Erickson, Bulcha Ordi, Michael Cohen, the Coolbar, Brando Suas, August in a hit score, is a watching Michael Cohen, Mionúr, August free, Fickahain, Lagalia, and Canchan Bulcha Gavarlar Park, Zachishin, Bulcha Gajas, Tashi Bulcha Gajas, a Jack Furlong, Tasha Fatsa, Overwatch John Tom McAdam force Bulcha Mionúr, Cole, touches Mionúr, Cole, August Nia one, Bulcha Mionúr, Tasha, a ton of Fairwater lanes. Such a fortune didn't want to shot chances are Cole, Maragre, Loch Garman, Bulcha, Auguston, Cole, Fortune, Maragre, Laura. Of Caltech and Thompson, such a fortune, Bobby Murray's chance for third free score, Bulcha already, Bobby Murray, August, Bulcha, Aaron Trastley, Bobby Murray, G. Hallowell, Mass Jaskafada, now Michael Cohen and Moher, heaving a lot of clay, Toshi Bulcha already, Michael Cohen, August, Toshi Bulcha, go hauling Michael Cohen, scoring him. Fortune is a Gareth Stracher goal at shot. Shancer Cole Beders, Toshi Bulcha, Isha August, Todd Cole, Scorrel, John Dara Cole, Scorrel, Egna Gaillimh, Fosa Gon McLaren, Tasha Fivruta, Illinfear Gear, Tasha can third free, Cacha Wilchi Shin, the Castle Stock, Nidolame, Castle Stock, Score and Scott, Jenny Gon, and Sosta. Shakroma, August, Toshi Bulcha, Egga, on trio Cole, Scorrel, Egna Gaillimh, and Canchan Bulcha, Carl Whelan, can more make some Fanny Shingama, on air to Carl Whelan, or scoring Carl Whelan. Sugar's Ultan O'Connor, Shella Fudge Ultan a third free, Tosh Shin, fear alling a Ultan O'Connor, alling her fad.
Mar one she'd cúpla scór go beó anseo. Ag meint ní sama bheicim aon ahrú ceachtar forin ní icim aon ahrú nua. An réitear Joe réchan is caithfiste. Sna Ciarán Flynn. As chundan na mí. Slitter fáte aige. A chuir nói orintha bin sin is éiscimir an aine gíoch tá sí an láidir. Tá sí an láidir anseo. Caiteiste aige. Tarn fad na talúna sin I chéad onsaíag na Gaillimh. Dí fáte sin I gus lóhanis, captain na fórne, gus a tuairt faoi, agus bhfuil sí scapút ar a trastáin. Níor thóg se a cúpla second ortha. 10 second. Scór eile all. 3 héine gan is héine 7. Matt Butler agus fecinn sin ar chuí rugan chuí ar hí sin. Loch Garman a Tráchtaire sin is. Tarn fad na talúna sin Jack Furlong. Ach cúlú siar do Gaillimh caithal donút an seilh cáilteach clúdú taobh hiirde. As clúdú bhaid enta sin ag Ethan White. Agus bhil puc sír stachatá an ran sin réitear rág. Méidir gur tháinig imreoirí na I chéile, so just ag Loch Garman. Fraggarts le ceann go hain, Joey Tobin is at amach an ceann seo bhla. Agus ceann na difriúchtaí ní lech bert de hosathe Loch Garman trí scóráil agus tá cúigur go hosa na Gaillimh trí scóráil go dtí seo. Ahrú genta ag Loch Garman an sin a dúirt siad ifar hochtteag sílim takeisteach an áid ifar a cethair. Seo an seansan is ag Joey Tobin níl se seo éasca mar níl se hartar cúig na sé féidirteach an taobh líne. Agus tá sé de díreachtaach na éileán. Ceachil sí búlsa, tá sí búlsa go maithaige, an iireacht. Leidir se sin an bearna písa beag ach tá go leor le déine acha. Ní gólín fós atra. As an chuí sin, chuid an Gaillimh tá cór leiis an teáil le chur ar Jamie Egan, fear Lord Páirc in na Gaillimh, ní bhreanín Jamie ó chompórtach an seo camarán is beidir go meach deire déntaige. Feicim ónadaí ré le teachtasteach na áit. Is ar nói. Ja, tá sé bacach go maith an seo. Agus tá teach an bord tá Jamie Egan a fágáil na Páirce. Muid maithne sé ceann second cé tá teachtasteach na áit. Ja, fear teachtasteach an áit is cunne muid súla machchan is fechant cén iver tá sin, but tá Jamie Egan, críochne, tá sé sin imithe. Iver a ní na Gaillimh imithe. Gus tá mé cunneáil súl ar an ónadaí sin be sé agam me gan nómad. An pucamachchan is ag Mark Welch, cecha fad is gosí seo an chuí a cuidiú leis. Agus Jamie Egan bocht agus bacach chumá gimocht an Páirc. So deire dénta ag a siúd. Ja, fechar sin. Tá pucamach sin a túlins. Tíbhiste an lína tá sí mé an ad anseo, tá sí mé tá sí chur mú. Chur ar fóréil ag a gúlbáire bhfuil inseo sé sinid cecha láidir is atá an ghaí anseo. Búilte go sciúpaí arís ag Matt Butler. Macha fada le Ryan Welch. Ryan Welch ar sé cáilte ag Ryan Welch bansaide. Gaile teachta arís. Conor Linsky an passisteach. Bhí sí began in ord. An feartá takeisteach. Se Cillian Power. Is cum an thomá sé lorcán ach an tamseo an chosan gentig do Garman is tenta go má. So Cillian Power tháinig isteach an áit Jamie Egan. Liúr dadan sin is cúlú siar. Ulsan Lín, immer tráigh Ulsan Lín. Pass áling isteach a láva. Agus sinna Ultan O'Connor Ryan Seanis. With Ciarán Power /céim cúmra for the céimena. Sure go Michael Cohen, no! Michael Cohen ar híomh na lava deise. Tá ní géanaan is chur móig Gaile. Seachcin chur móig Loch Garman, ní gólín fósaid in na fórne. Pucamach gear búlsa. Ar derm dá fétar Loch Garman cúla áil. Ach gus lóhanna sin. Gus gimmert ar bar pass chat corriga ach tá sé sin fóta má ráis. Tá láb an Gaillimh tá sí 18 an sin a fin slitterint in na bóchans. Bhín slitterint in na bóchans.
Will Rachel Vedder when you have a shot at the Ferris Loch Garman, Gorty Hama. So then Ochentive Gorty. Ernoi, Signifa Leathcheannais Elle, Tashul, Iganam Kenna, Tab Black Clear Samala, and I, Kilchunja, Borg Parnell. Agus Yashan Farza Jiro talk a shach Killian Power for Rapsalov ach kept mucha cart. Agus tá Kieran Flynn kunni hashtag catches tahage. Chile for Russia Gaillimh agus Gus Lohan a bullish jack can just score. Gary Olsen Anthony Ponyard. Henry Trees Gedla onto Sponsors go Joe White. Brief scorer in the Gaillimh. Coolin Michael Cohen. Ruher Brownish because he bulge Fada La Carl Whelan. 3 Coolin scores against the Gedla. Pass just bunch on Chiniganish. Hofada La Sean Kavanagh we've ruined Trent. Agaton White. Kavanagh Gailú tá sa fós. Tá Ilin Geir, tá Gus Lohan tá Tráchtaire, Casa Jassy Kavanagh and Pass Coramaige. Tá Brugamahan og Gaillimh. Oh fuck. Shanir to Gushin Caulfield because he bulge Gushin Caulfield. No. Oh bullish Haska Kuig of his aunt. Bullish Haska Kuig. He'll make us here 4 real. Bullish Haska Kuig Marshin. A ves ag Loch Garman and shot. As near Mhórdha Gentan Fearne gach chance on shit Wula her and Trastan. Agus a bit sé Joey Towan tá chuna cantra Wula Ríis chuir se bula sir her Trastan nish an bula Chaska Kuig shot an Tam shot well tis Gedla chuir se níir si hir golína Chaska Kuig ach níl se bhfuil bacalash darla agus tá sí bula ord aige agus tá sí bula Crane aige so há scoring ní chéile ag Loch Garman don géadú le fada Berna Lloyd a piece of beag ach by coolwa Lloyd can bháin spéidir gá chean Gary snapball and chin, Vishy snapball to chin, Tom McAdam fell, or Tom McAdam was by puck Sirnish at Gaillimh. Nish Gus Lohan, Vish had also a Tashan Kuni Ogal. As a Ogal like Michael Cohen. Michael Cohen has thread the chlorine. Birch has thread the chlorine. Or a Páirc, Don Gaillimh called Donahun and Ella. On Kanchan Butcher egg Michael Cohen. Agus tá sí búlte har Trastan aige. Gus ná ríir sinna méid tála Jenny ag Gaillimh is go trá seo. Just Carl Colleen all in trust and chewed as fanna siad. Tá sé ras go. Ní gólín a ríis san Shelvach a ríis agus Tom McAdam ar talha. Agus tá Foxir Bronta Loch Garman ag Kieran Flynn. Butcher skip in for taking Jitana, agus an Canchin, will she coniste? Coolbara, Tachtamachin, Mark Welch, Gentagamaga, Machavadal Caldon Jan and Calgamahi, Conaltis and Immers. Immers I Caldon Jan is past that issue, Tom McAdam. McAdam took a contalon. Brew chat o Loch Garman, Gus Lohan Chen on over a Gus Gojo, Puck Sirganoia, a Captain of Gaillimh. Gus Oran More Mary. Hen agus Jamie Egan megan the fork ogal. She inverts to Oramore Mary Hossa and Shaw. Cool bar chat amach on cancha wula agus a brand new book amachavi ag níos luha. Jay took she shot. Dol har a Trastan. Or time who you could leis. Agus Mara Chlishentriv. Níl an rí leidún seo ná é. Nis, Gaillimh. Tá sí búlte fada aige, tá sí búlte an ada aige ce dúirt me, bhfuil sí har a Trastan. Tá sí har a Trastan. Hen scóirilta ag Mark Welch an seo. 3-3 jog hen an í. You're Shelva all the Loch Garman, ever fix the hand, Rory Jurek, Tatukastahaka, Shelva Hotarash and Gaillimh. Is that? Oh, that Constantin Bedogers at the heart, and Chen, Ethan Whitish in the Walla.
ach fechar sin cahar a Scaile treid. Cahal Larkin a sin. Sheer agus a gira éadó Jonathan agus Puxí Réile gnóthaí ag lad na Gaillimh. Agus níl leidú a teacht neart na gaotha. Agus cétach na ceanse a bhóla. Tá sé tucha chun cín trocha méidir is léir gur a clabhreacht a gimróir kins. Agus Soch Jackar réit Garman chachas bheith a dhéanana ní héas go dún na Gaillimh bhí Michael Cohen réich chun na ceanse a bhóla. Tá cúig cúlín scóirilta aige. Seans gan isgur iver sé agus a sin gentige gan ein stró. Trí cahar gan is hen an é. Agus a cantan mé har a tíb léine bei Puch Lessa eile. I gáil an seo. Búlte gultan lín, il si búlte a wahaige ach fós an shelf níl rudí dul cartal or Garman beg na mór a chos cuma cad a harlín. Cantan seach a dro póneard a ríis. Póneard amor wahaige an lán chólaichin a sár imor te gal fís loads mór féichin. As an pas láva machan is. Féidir Loch Garman scór, al trasú di Cormac Doyle, wal fúrsa seach cúlín jazz a géad le. Os sin sin a gúlí scuilin se can fadaisteach, tá si dulles a módíir a ríis. Búlte a fáte a tosach níl. Gaillimh réad an mrisin sin agus a fáte acha. Ja, bhí si chuní tamil fada sin ceap mé Cahal Donoghue. Puxí isteach ag Joey Tobins ba chearcamach cúlín aige. Agus caite gra clabhreacht é Gaillimh mar níos tá sí tucha isteach níos dúr sa faoi chúl. Búlte a chamaige tuairt faoi chúl. Tá cahar iste, cahar cosantóir agus an cúlbáire iste. As tá an réitir rá leis an gólbáire dul siar an lína níos. Mas féidir le cúla áil, tuairse ordú mistí dómh Tobin ísel. Agus Tobin is as a gól! Tíreach a bhí tastáil ar Garman an seo. Joey Tobin agus an bula sír sin agus Gaillimh a clabhreacht. Agus fágann se sin an is go bhfuil an bhearna Laighean is trí ceardeag dónaí. Sin cúideag le fix a trí 8 gólín idir na fórne an is. 8 nóideag fanta níos. A dúr se sin in steala oxygen. Tá Loch Garman ba chearca dúrach go hondúil tugann cúl. Puc amach búlsa. Agus an ceantin búlsa suas a taobh léine tá sé go tathras ar fad. I ggurí ála níos ón McLaren. Ón McLaren na tá sé fáteige ar Dara irid agus éilíonn sé tá sé tíomh sin is tá cahar tá trasta fós a gól McLaren. McLaren a pass trasta ní a pass trasta róhá. Tá McAdam gur teleháil. Titch an Tom. Iron Cherries, tá Bert Simpler. Tá sé cunní aige. Tá fáte John is a Cillian Power. Cillian Power, oh! Call fáte Cillian Power. Agus má bhí Loch Garman a Tráchtaire well, tá Jerry Chapman curtha leis an a bheochan mar go an ceathrú cúil scóirilta ag Gaillimh agus a sin scóirilta ag Cillian Power. Bhí geiste Loch Garman sin a glána. Níor glan siad as tá si treis íochas. Briste síos a Cahal Donoghue. Fáte Jonis. Ag Ultan O'Connor ord. Ultan O'Connor a trasnan. An to Spóntas ag tosa hina Gaillimh an trocha rá. Dara scórig Ultan. Cúlsin scóirilte ag Cillian Power. Agus tá sé na chlád an trohanis. Rá chúlín deagad in na fórne. Dónéis an cúideag, tá chúlín deag scóilte Gaillimh, tá ceithre hól chamá. Canse tír, canse búlte thar a hólinn i Brian Kennedy, tá cúlín bháin scóilte Brian bhfuil an Dara Níl cúlbáire agus cúlbáire tucha chun talúna sin Puxí amach. Blascail, se gasacht. Bút bednach lebail a chríd an Dara lehan seo. Acha, tá Spóntas Slachtar chahará ag Gaillimh seo. Slachtar. Pucamach ag Mark Welch. Tá sí titim síos. Sí fáte rais ag Loch Garman. Ias Leathcheannais jazz ag Augustin Thor. An passamach a Bobby Murray. Bobby Murray congo go taobh léine. Éilíonn sé Leathcheannais isteach. San sin an passamach
and de Burn Giriolist and de Burn Array Takarash Rish and Jonish and de Burn and Canton and Ross Butchistach snap with Joy Tobin a passage on go Brian Kennedy chance Kennedy Cole Kennedy Ishal saw the goal bar near a more and quarters and near August the Merrick Welton on I guess that Ibram Mahig na Gaillimh Risha goes low and called Gus and Donncha August Gus Gorta Tasha Gary Cahill Larkin a Gary go hauling and Chen August stop Curra again right George Nimmerts Town Cluggle Punch Jay Gus August that Brian Chen is called Gus Gorta and Choga Donna Tan Tráchtaire is an orin Laoise Tatamahanis Fechanter Haptin na Gaillimh Gus is Uran Moore Mary August Kinse Tasha a Fullinch and Chohanish Sheelan go may nor Hussins Mudarij go may pucks here Nyav Yirach my higgins of live me egg Loch Garman shin go may Nyak my Caddock score all and books here shot while Tagus Hosha Shees and Chen is one to Jahan Clog or bunch or Keelish to shin go may or Chattamach in Tavline August Nak Phyllis Chattacharish go one check head on Raitor Achata Slugishka good Devon Tows Trikin Glock again Joe will check heart Tasha Kratza, ach Bayer Chattamach in Tavline. Now, when he's some event, Tief on the Páirc, Aganchanon, Gahashed Dolamach and Tivelig on Páirc. Ashton Real, nor want to jet the Clogad, Pinert on Páirc Ogal. Well, Nietzsche, ach, her revinement shot. Get Mr. Gra and Real Shanan, the man had jet the Clogad, Gra or Dolamach in Tavline, Tagos Cart. Tom Puxir Shanish, a Joey Tobin, Marjarum, need Caddick a score on Puxir shot. Jetach Sharanoi, a Hurishach mail, Hul Nagadav. It's better than Yen, Shanna get Trosha. Tasha Dulden score. Will score Fotza. Don't score Fotza, man. Couple of real and Joe. I can't miss a V Vimes, Lear nach Will. Oh, and can't Fotza Joey Tobin. I guess that. Carrico Jug Dodze. Ein Chulin Diego Unifornia. Mark Welsh, there's a book of Mach. Spun the Horseshin for the fat, better good my force, Marta Michael Cohn, Giriol, congregative in the Fotching Michael Cohn, Slash Cam Jazz and pass the Mach to Tom McAdam. Tom McAdam, Haragolan, August Tom McAdam go hauling her a Trasnon. Her Gaillimh rings a moose again, that Neil can't call a moo because of Dara. Now read it. Is that Shin Coolix cool in this score, Jake Tom McAdam, Cahar Shadjuk at Gaillimh, Donncha at Loch Garman. Nish Machan Johar Tiev. Is that Gus Lohan and Chen, Fotchek Gus. Never take Gus Lohan, hard bar of Father Gus Lohan, V particular, of Visha South Lodger, Elo, Kanchan Butcher Tiger. August Anthony Poignard smacked against Anthony Poignard. Anthony Poignard, top Poignard agenda, Skris, Edor Heads and Schlitter in a row. Immerton's going to Gus Lohan, August Anthony Poignard. Hena Carn is scoring set. Like Poignard, Grasplan Rizo. Carn shock jug. Loch Garman and Runty Rish, Achtan Hussin Stenta, like Jack Cahill. August and Canchan Emmy a moo or father will ta Pukamachella. The Ochkinish Cormoid Loch Garman, Hurgal shocking a moo to get that. Ach Nilocha, Páirc Cormoid of the Dara and Chogus ta. Couple of scores and scuff fights at Akup ta. Hen a shock scores to just the Dara. Clipper telling you more than Clipper T Fekagan and a Garta Hortscope. Camera, Loch Garman at the Machastin. Son Shelvin shot, Sean Doyle, a Kirstach, cousin Thor. Pression chin and Gaillimh reached. You see, Glanta Mahaka, Shas Notchville, Spórt, Imishi, or Killian Power and Donncha. See Fotcharashi Loch Garman and De Burn Ama. Father Lachuli Lord Jamie Downey. Brew Tráchtaire reached. And Canchan Kurstach Nish. See the non cool all, Tan Canchan the mate, Joey Tobin and Gulistach and Giriol. I thought Custer Dulce Richard, August Ulton Lean. My token is versa, Marlachuli Lord, Toshagama, Cahal Donna Hunchin Fivru, Golan Fotcha Cahal Donna Hunchin, Ton Shelvin Chonish, Brian Kennedy, a Wola Fivru, as Brian Kennedy are here in the law of clay. Shin Negan Kuramushi, Loch Garman, and mate Kenna Lagalia, Ach, Fechern Cahar Shock, Jokatasco will take, lads in her, Mark Welsh,
British is go hauling a Carl Larkin and Patrick Owen McLaren will call you Smina Rukuya Cool and Owen McLaren and Pascal Roy again is because you Ponyard Cole let's go take Anthony Ponyard first hand pass British is Larkin go McLaren go Ponyard agus he bought ag Ponyard do Carnish score ag Anthony Ponyard and shot Cúige seach jog agus well antas Pontus ó gáil shot antas Pontus agus tá Jessica go sé fotte Gaillimh Power will it séu cóla shot Gaillimh Power tá séu cóla shot an Dara cóla Gaillimh Power agus well tá siad the Torrance Low Lois lasrach an shot Gaillimh Power is a gantrin sé is seach jog le dóide Ní gólín deug idir na fórne, ní gólín deug. Ein tífa chuir fad an seo, bhí se an chorm fa gán ó mai deug a cho hinne le an áír gaile na mástrí pogsír machatán de Loch Garman. Ona the eile chatta stad of show the fecum trúr ona the réile chatta stad a gaile an seohanis by just Kenneth Burke. Cúpla ona the chuiristach an seo, tá dóhan genta gupta se baintach Anthony Ponyard. Agus a bula bosa álig Ponyard agus a tiltte aige. Dó cahar aige inyo. Agus Takarstach an áitsin ever fix the hen Cullen Lean as Craobh. Is Pukamachata an the Loch Garman. Agus bhí mess ar an bhórin seo I Loch Garman agus go dtíobh bhí mess or go go Laighean. Úl siad Kilchonne. Chailtid an raibh le clia ach inyo níl rudí gaibbre madómh agus tá gus lóhan baintach chama ag gaile. Coolbara Matt Butler tatamach an pugsír se bhla. Butcher tachs the lár ní nóid na mar sin fanta seo. Shelva Caríist. She's in Tíomhlín an sin a gire an Shelva Orla an sin. Tá Jack Cullen nach Hong Cornell, Janet Chagama, Slash Gamoling, Cullen-ish, as past the country to Trast and Chin, which he fought at Tobin's not getting a cool Borage at Mark Welch, Gimmers Kama, Mark Welch. There was a village general to Kama again, and chance to get Lish and Daw Hole. And Shem Bunch of Chinja, Connor Linsky, Achafech, Dol Trast and Chin, well, top powers and not care, Tachta, Bert's cotton 34 and goal bar, as he Glantamaha shoulder ish. Michael Cohn gyrich and smakto British Isigal should go on all in Cohn. Tasha Gira Elunish Ton Steel Rahaken is the Viga I heard Darren and Blinto Hen Michael Cohn, which is in her trust on Tashi Shin Harbor for the Michael Cohn. Shock to scoring a shoot. Alling or fad Shea a hoch jug. The Dote Ta Macadam went to Mahagalia. Just in Kenneth Burke na honna the Hugulair Choristach. Agus Shachnomed Fanta ag Loch Garman agus Besha Jackrocky then a rate off the cliff of Vessershula can chat to Hogan motor rave Carol Canish na Heron Messenger shot to Hogan of Vesset even if I wide one to Unsiela can chat and Leroy Orton Butchstach ach a fan to chin shots of Leathcheannais Ulton Lean to Antokala Lean Cahagan ever shot to 5 more Lachuli Lor as a gamers come Mark Welchinish sheer for the Ethan White Tráchtaire go Lean or East Titchin GY to Omega Slash Kenberg Sin Fanchative Ken in the Park Nishin Lantor Wahiga to she fought to Rashid Loch Garman ach Titchin Chishin or Lovish Sean Doyle Ryan Chinch he could have trusted Park Jamie Downey it draw Brian Kennedy called to Brian Kennedy for to Rashid Gaillimh on pass to move Shin Squilty over to Jenny Connor Linsky so she called Takata for to Rash ag Loch Garman agus sinna Bobby Murray, Collins Courtesy Bobby Murray, Canchin a Titchim Stach a Lovin Coolbara, Rish, Mark Welch, an Uduras of her father Henry Roddy Stach in this row. She hooked out Doja. Fortunish, a Ken Boyle, a Tort Fui, Ken Boyle Ord, and Ken Boyle or Heaving a Love of Clay. Dig in this Cormu egg Galia. As to Conor O'Neill, chat to Stachanish, Conor Linsky, chat to Mach, Conor 1, the Conor Ella, Conor on the Sorcelli,
agus Conor ó chuman limi bhfuil fág an na Páirce. Ach tá dóhann gent an seo ag buachlíonn ar ba siatsan ag Leathcheannais Laighean. Don gafrú úr Canháin búteacha, búte gách Leathcheannais an áthras an áirih. Matt Butler, Tráchtaire se na Páirce. Sin óid na mar sin fantan se hagan. An passin isteach bhí cumáin á Dara sin agus tá sí fáteach seanta job idir le Garman ar cúil eile an pascar Tráchtaire bhfuil chunta dháid genta a ríise goilt an lín ní sí glanta go thomláin tá sí ag isteach búte isteach tá Gaillimh a seasamh a fanas sin Ethan Wise scópa maithaige sin machadúir lár na Páirce machadúir Ken Boyle ní sí fáte Ken Boyle tá sí fáte so we're watching to Jenny Michael Cohen chur hard TV in a puck slasov us on. As the Tráchtaire chun puck slasov se bhula Owen McLaren Níl slúr ó Warden shot the Dina Tan shot Dina's Gaillimh she brast Austin to the sponsors shot. But an team á beidir an áile nach raach le baile acha sa gríomh faoi fiche ná a gríomh Mionúr Laighean mbliana. Ach tá Canada in the Hurricane líne. Just an tíomh í fáte cáil donna hú cáil go le róthairnis gurinn se gríomar gomán tá sí fós aige a bheith bhí ná a cholaach isúla se besta damsin ach tá sí bútearás ach a bhfuil ríist. Ruch eile 8 Januar dáréog tíbal is litir tris muid na cumán a búla faoin na cumáin agus carmach a tatamach agus puc sír gnóiach a siúd. Agus díú tríó me go le fantan se hagan gan gná am níl tá mé mór am a cúteamh gortathe. Acha tas pontas anha an á ríú ó leidir a Gaillimh seo chosan siad go má. As na Garman a bre fuair siad cúil agus trí chólín ó bhfuil sire so níl scóir sí le Garman ón immert ach chéna seacht. Agus tá feardá gúid sin seo so go for mailbeg le cuasaí. Chunig me tibredáir na réir agus bhí me tócaló camera gúil me tócaile ledóg na Gaillimh seo tá siad go maith. Tá siad go maith tóca sé forann anha iad bhla. Ba siad le hebicéir Róins an clifa Leathcheannais eile agus fearbocht as Loch Garman Jack Cullen tá Jack Cullen 0 centa ag Jack Capin nes bhfuil anna dí eile tuirteach an bhfuil siad go léir tucha seach mátá cruachna siad ar 4 déag cruachna siad na chéad leile 4 déag nar bhí and the burn muscan the back here for tamil. Tá go hoch me caite ar glog ach bei no me na róga am chuúte gortin seo. So chuní mu bertim nuair a fág an na Páirce. As ar bhealach is iad bacach bheith níos fearr a dúrthaí níos mó cúna rob tíoch an Páirc. Tá Jack Cullen nis as fi ard. Come on, Nave Moog. Nis an féidir Loch Garman scóráin eile áil beidir chun bhil cuma began in slachtar chur a chláir na scóir tá siad fiche cúlín chun deire an seo. Just mór méide. It's mór méide. Agus an cantan búilte ag Jamie Downey. Tiite miste. Fáte rís Cathal Donahun sin, Cathal Donahun deanna go maith, íh lanamach ach puc síirteach was an sin go bhac an réitir duine go imreí Loch Garman tarring í siar Joy Gaillimh is Cerdí Ennis, Joey Tobin na seo, me se sostal cúlín an dúir sé irid beidir cúil a ebrú, ná an dúir sé fi cúil. Feice muid linn, tá sé began éana maithir ag clíhanna sé dachar ag cúláil hawlaha. Ach, agus rá sé beidir go maith ag tuairt faoi. Thomas an ma dearn chun gná am,
Tá sí búilte éiste leige a tá tamseo tá sí stopir an rud céine fractúna na talón bhfuil cóilfáte níl tá sí bainte den líne puc seaca chuig eile bainte den líne an sin agus bheith puc seaca chuig eile Garman chuir si den ceantseo sta méile chúil ní chuir muid fós céimiid am cúte gorta bheith san tá me brenn sáil fechan bheice mé an chlárach ar suas ná bhfuil sé fógrathe. So, Jimmy Downey, reached Stach Mele Chool. She fought again, Neil Foes. Shane Omega am coach of course is a country called her Tráchtaire Rory Jurek a Loch Garman. Ach, Kerta Gente go an Berna a Laidú go. Nídog. She hochtog do héineog. Gaillimh non sa ríis as an ceantar builte ar thaobh na láimhe deise. So tá aon ceantar chu mócha. Má builte sciupaí. Ina ceartúirs go Garman tá siad ní siad a gaiirí a gaibhlint coinne leis ceantar briste amach an sin ag Jack Cahill. Ríis fáte ag Cahill a cabhrú leis an tamseo Conor O'Neill. Conor O'Neill siar an seohann is a fáte Jack Cahill a ríis. Jack is an pass chuir amach aige. Peter dul haar voorbeeld in de passe Gara Amati. Glad maar gaat aan White. Mag er teven is. Zo die bocht die contract toch in de tosse en orange chelf. Zoals hij fout is. Ik Colin Lean het wordt free. Colin Lean op bolle oord. Colin Lean er heeft een lava clay. So dat guy kan zeggen is kormo. Ik galje. Zo hij. Bonne story going. Beetje kon al solo deze bij Kenneth Parker all pen. Niet verder met je kormo. Ik leef elle. Just look Garman Chatrish on Shelvin Lennon Carty is Osin Chan the goalie Chancha Tastal Cancha Butcher Shage a draw Tobin Pursues easy Tobin Acha Cludy head Galia August Puxir Machin a Gaten White reached Shane Omegam Kutu on Omega Legend Katza and Shohagan August Coolborough Mark Welch Chatamach and Shahola so Loma Genta Glasna Gaillimh and Shot we sung the dream of Chinnach number to Lana Rai. As he fought Colin Lean, Corcomon or Colin Lean, fought a rash Loch Garman. I guess a Cahill wheel in the chop, running a hodge for 3 Colin, but Jack Ishilega. A draw Tobin to the Tobin and Tossac's concert is the Aka. Slashkan Jassy Tobin of top Fechershin. Bert simpler as our Dara and D. Hallowoods and Tobin is in a harbori for a Magarish, which is Brian Kennedy. Ach, Fecher Kennedy, tá sé slúcha. Ach, slúcha go mí leathach. A deir Kieran Flynn on right swords by Puxir Shahi Loch Garman. And deir siad cúla le Ibrú ná, gur siad thar a trast anna. Ní léinne sé I méile chúil acha. Tá sé búilte garid aige. Si gir cúla Ibrú, tá sé fáte agus. Tá cóil scórilta agus scóilte Jack Cullen. Jack Cullen and Donncha Cole. Like that. Began in this slacht for it. 3 henjoganish. Cullen and Donncha Cole. No, be Robbie, better be Robbie Kyo, Donncha Moleska, Robbie Kyo, Donncha. Shelvin na Gaillimh Rees, Shantar scores, a Cancha Bulta Ord, Agazi Corahara Traston, Tha, Eli Huben, Donncha Canchan. Eli Huben, Agzanish, Shane Ejog, 3 Henjog. Shantrich is a shacht, Lefehe Shach Coolindjog Atra. With the Russia Galia, Chinese Cancha Bulta Stachnish, Cahill Larkin, Vagalor Ibrahim Cahill, which I can't, no, Tashit stop here. Chiruk Tivishagun Munlina. What's your Russia Cahill Larkin? Cahill and Pat pass all in Corashiga. Spórt and Chohanish, a Ken Boyle, August Coolin a Ken Boyle. Scorny Elefata a Galia Jomar Ragra. August in a Shea Fiche, the 3 Henjog, Och Coolin Deogatra, Bruce Brian Kennedy, Giroshel of all, Slugga Arisha, Go Yanzi Maroon. Michael Cornish had Trastanish. Michael is in a Bultiga and pass a shot to lower. And Canchan Bultiga go Skippy. So she Bulter Hivna Lava Gesture, Fishin Bulta. Eli Huben.
Trí cínte Cormú a Gaillimh ach tá an jab genta agus genta go Tráchtaire. An nóméid go le fantan seo hagan a Bord Líse. Cante bú seach híisiil Sean Doyle. An chosar genta Gaillimh atá Níl tam seo. Nis cé ordos. Joey Tobin sin agus an sele fáteach Joey. Joey an pas cur maithaige ach is an clúdathe sin ag ach tá bhí pucsíirteach chunig an réitir an gur feldidir Joey Tobin san bheith pucsíirigh do Garman. A dúil siad cúla le Ibro. Beidir é ní gúil feice an seo hagan. Ja, tsin sile can fad na talón. Agus tá sí fáte go fós. Tá sé Cormac Doyle, Loch take a gosantor, Shelva Carish, oh, har a trastan a canton, vi sé bedan ní zés go cúla all. Ach, tá sé de cunne leis. Agus sílim go bé, ón cio a damse sin. Ón cio a damse sin is muid ins an nóméid zernach an seo. Ná ní sam an cio na cíhó, Joshit an dárad. Lagan jan litrú céine cluiste agam, beidir go cíhó tá anna Loch Garman. An sele bheith Gaillimh rís bhfuil scór eile teacht, as a sin fáte céin báil, Dara cúlín ag a siúd. Mar sin, sé a fix a héan, le 3-2, och cúlín déagad in na fórne. Loch Garman rís seo den, a tréf sé dearnach imre bheith an ceapan agus Brian Kennedy, agus fósa go rís, an Rúr go Kennedy, which an crúta bheith scór an scá níl. Tá sí gur mach bei Bullis as go cúigan, cad over an Bullis as go cúigan sin agus ceapan a sin, hebig at a hardins in níos sin, mai nedog dearnach séit an seo, ag Ciarán Flynn. So by Gaillimh and san Leathcheannais Laighean. Cluiche gur an dearad seachtain se thugann imre for sin. Cóvis nach an seo bheachse. Ma bhaint na Kilchunne na le clí jeach a bhaint seo an cean sin Cormac Doyle te méle chúl glanta maithí na Gaillimh fáte ag ón McLaren an seo McLaren go le rúthir fós aige an pas go raig an is an pasture har bhfuil a berta rint ebre le déine seo céim báid go thar a taobh léine agus tá réitir nó tá ban Mionúr tá an 66 caite agus tá 5 second a cosisian 66 sam ní bhfuil inú de gceistan seo agus bhfuil fi tíireachtar bhí ile thuúin réachna bhla na dó gearnach séite seo ag Ciarán Flynn bu a Harbh Slachtar a Gaillimh seo bhí si chun cín ag Lehamma scóil si 3 sa géad le scóil si 3 héineach sa dar le so sin seasmhacht agus Loch Garman ná riire púlta go héasca an seo ag na Gaillimh an scóil dearnach an seo Páirc Mhórdha Laois Shire Gaillimh sé a fix a héan Loch Garman 3-2. Michael Cohen a third free, tá níir sin búlte ordaí Michael Cohen, the Coolbar i Brandon Suas. Agus sin a chéad scór agus a fáteach Michael Cohen. Mionúr agus fí fiche héin le Gaillimh an cantan búlte go bhar Páirc, tá sí sin búlte go jazz, ag Jack Furlong. Agus tá sé fáte. Oberá Johnny Tom McAdam fós búlte Mionúr cúl, tá Mionúr cúl! Agus ní bháin búlte Mionúr, a tá sé tána firhóra léims. So she fought it in one of the shot chances are cool. But Ragreg Loch Garman bought to Auguston Cole. Fought to Ragreg Laura. Elf Caltic and Thompson so she fought rushing Bobby Murray. Bobby Murray's chance for third free score. But to already Bobby Murray. August bought to Aaron Tráchtaire Bobby Murray. Gee hello that's Jaska father. Now Michael Cohen and more heaving a lot of clay. So she bought to already Michael Cohen. August so she bought to go hauling Michael Cohen. Scoring him. Fought to the Gareth Stracher goal at shot. Chance of Cole better, so she bulls. Ace Auguston Cole scored on Dara Cole scored to Egna Gaillimh. Fós agón McLaren shot tá sé bhrú to Ilin Fear Gear tá sé an dort faoi cecha bhfuil sé sin na Cassantíisteach ní dóla me. Cassantíisteach score an scod sin agón na sásta. Se croma. Agus tá sí báte aige. An trio Cole scored to Egna Gaillimh. An cantran bulte ag Cathal Whelan. Cathal Whelan can more méte fanning sin go an air to Cathal Whelan. Or scoring Cathal Whelan. Agus Ultan O'Connor, Shella Fudge Ultan a third free. Tá sé sin fear-alling ag Ultan O'Connor. Alling ar fáil. Dul Sheeran Lína nish. Mas féidir le cúla all, Chúrsa, ordu mistí dómh Tobin Ísel. Agus Tobin is as a goal. Tíreach a bit simpler. Tá sí cunni aige. Ha fáte John is a Killian Power.
Cillian Power, oh, Cole Fodge, Cillian Power. Ag Ultan O'Connor, Ord. Ultan O'Connor, a Traston. On to Spórt, and pass amach to Tom McAdam. Tom McAdam, her a goalin, August Tom McAdam go hauling her a Traston. August Anthony Poignard, smachtig Anthony Poignard, top Poignard agenda, Skris, Eður heads and Schlitter in a row. Owen McLaren will call this Mionúr cool. Owen McLaren and Pascal Roy againish, because you Poignard, yeah! Oh! Cole Ellis, Coral Jake Anthony. On to Spontus. August Todd Jessica Gumps, Sathairn Cillian Power. Will it Sheo Cole shot Cillian Power? Todd Sheo Cole shot and Dara Cole Cillian. Tasha Gira Elunis Todd Steel Rahakane is the Viga. I heard Dara and Blinto Hen Michael Cohn, which is in her Traston. Tashi Shin Harbor for the Michael Cohn. Shin on the Cool Aka. Tasha Butch Garridege. She gave her cool eyebrow to her photogs. Talk old scorer to August scorer Jack Cullen. Shelvig na Gaillimh Rish, Shanter scores, a cancer Bulta Ord, August Corahara Traston, Thaw. Eli Huben, Tasha Cormac Doyle, Loch, I'll take a gust of third, Shelvig Rish, oh, Hara Traston, a cancer, Visha Baden, Diseska Cola all. Ach, Tasha.